Mheshimiwa Rais akizindua hili thiku ya kana kirumaniririo na Akenya no marathi na mbere kwiyandikithia o mundu akiheo namba ya mwanya iria tanyitwo kuhuthika uheani-ini wa motungata ma muingi. Ona kuhanora uguo ti othe metikite mwito uyu kuona kuri maigwithikite ati ino niyo na mbere ya taririo mandiko-ini iguru rigie muthiro wa thi atongoria a ndini makiyumiria gutetera wiyandikithia uyu makiuria muingi guteyaniria muhuhu utari kiguni. Atongoria cio makanitha ni kuhitithia marahitithia andu. Ngwiciria ni anabii ya mathara aria Bible yaragia uhoro wao. Ni twagerirwo ni ithuothe kumira twiyandikithie. Akiaria mwena wa mbere kuria guthiete guthorima waki wa demu ithatu, Minister wa urimi Mwangi Kionjuri ni ahinyiriirie muingi kwiyandikithia kuona maya gugatangika thutha-ini magicaria motungata ma bata. Usidanganywe, wewe jiandikishe. Watu waliambiwa wajiandikishe wakati ule mwingine wa elections, watu wakasema ati kura inashukuriwa. Na ni wazee walikuwa wanapewa pesa. Wale hawakujiandikisha wazee hawapati ile pesa ya wazee. Kuria wiyandikithia uyu racereirwo maundu no marathie na mbere makiagiraga o muthi aikari a matura ngurani thiini wa kaunti ya Nyandarua makiambiriria kwiyandikithia thutha wa gucererwo kwa ihinda ria thiku ithatu. Tumepanga hapa Nyahururu, kuna kwingine tutafanya door to door. Kwingine tutakuwa na permanent desks ya registration kwa ofisi ya Sanchis. Henderia pini ciokire twaringire muhuthia umuthi ukuri andu magithia akinya Nairobi gucaria pini neno ti kura iria twayaga tukero ni tuongerwo thiku eno heanetwo 45 days kuma umuthi twatigia thiku 40. Kaunti-ini ya Uasin Gishu andu aria mari mawathe matinatigwo na thutha wiyandikithia-ini uyu makiyumiria kwa wingi na kuhinyiriria aruna ao gwikaguo. Ni hakikisho letu ya kwamba kila mlemavu ajitokeze ili ajiunge na aweko kwa data ya serikali. Wiyandikithia uyu utanyitwo guthie na mbere kwa ihinda ria thiku 45 ciukite. Wameanza kwa shule, imeanza kule rasmi. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Ngina wa Wandurwa.